мәхәббәте. Kışlar, jider yazılar, şeşek atlar, olma ağaçlar. Ağaçlarda kışlar sayrar, yazmış bizge neler sayılar. Yaşar ağlar, yılmayan bir Allah'a rahmet olup canlayım seni de. Uftanma yazmışından zorlanma. Yazmış kayır, ey yavru deyip aşılanma, usallanma. Bir Hüdayıdan yerden sırap, yalvarılardan toxtalma. Yaşar ağlar, yılmayan bir Allah'a rahmet olup canlayım seni de. Uftanma yazmışından zorlanma. Zorlanma, Jirine köküne barlıqına bulduruşı Allah haklı. Onun düşün duyalsan başka bilemezsin gazapını. Yaşar ağlar, yılmayan bir Allah'a rahmet olup canlayım seni de. Uftanma yazmışından zorlanma. Yaşar ağlar, yılmayan bir Allah'a rahmet olup canlayım seni de. Uftanma yazmışından zorlanma. Zeynep Farhidinova Xalq мәхәббәте номинациясында Болгар радиосы милли музыкаль премиясы белән бүләкләнә. Шулай ук халык мәхәббәте номинациясендә Болгар радиосы эфирында иң күп сорала торган җырларның берсе. Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруындагы Каеннарда серләрем җыры әлеге номинацияга лайык булды. Сүзләр авторы Кадрия Аглюллина, композитор Алия Султан. Кадрия ханым бүген безнең белән менә Алия Султан Италиядә, ул хәзер безне карыйдыр. Аңа да сәламнәребезне юллыйбыз. Зур рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен. Кабат шушы сәхнәләрдә очрашырга язсын.